itil tupu ibizano anasama ma kelele ihuno bangola umihimem ti ihewa tuzing kalin Reverend S. Prim Waipayin til khadang zika ewaria challenge thopi tak mai he central government ki theng na ding in la pau chapu hilera ki theng jau pu pathinin eo king e dot chu ji a hi nangu la ki theng em ti a hi igi theng lok chu la hebe ko hi apani na again chu bil khara ka bachin agam zau se kani lei aladimin separate administration idonun himale in a septew yetele separation from God patien to ki khen ding lamin I on zaw hetin agena ilam ka khopi akim bel thing taw le phai iena siet na na dima email maten ei ngona zong siu hi lungthim sia again ole abang tapu atak tak ahita kham thei ha kham khamin ikilangu himalele nom taka text la zalen taka I khopia ki zong na lai hi zu kham di itiwa hilele ahon tu le akibei ei mi ma hi agoga phalna pi hile kilom tak thunei tu te la kale abanga kuma ingo pu idin mun ji chu hi